Nibyo koko ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga iciye impaka imanura rutahizamu ukomeye cyane ugomba kuza kuyifasha kwerekeza mu matsinda. Ese ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga mwagiye mubona, ese murabona koko iri buze ko yakwerekeza mu matsinda? Yego nibyo, iyi APR irimo iragenda yiyubaka mu buryo butandukanye, igenda igura abakinnyi bagiye batandukanye bo kuza kuba bayifasha mu rugendo rwo kwerekeza mu matsinda. Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ikaba igiye gushaka diregiteri tekinike ukuza kuba yayifasha kuba yarokirita abakinnyi bagiye batandukanye ndetse no kuyigira proje zayo kugira ngo izabashe kuba yagira kure, kuko bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Nyamukandagira harimo Afande CDS Mubaraka Muganga bararebye basanga kuba ikipe ya Nyamukandagira cyangwa se shampiyona y'u Rwanda idatera imbere, ariko hari bamwe mu bayobozi babura muri staff tekinike. Rero irunguruka umugabo ugomba kuza kuyifasha mu rugendo rwo kuba bashaka itike iberekeza mu matsinda, dore ko bari kuganira n'umutoza ukomeye cyane ukomoka hariya mu gihugu cya South Africa kabisa Aramubazuru, ugomba kuboza gusunika ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ariyo APR. Bamwita Arurani kabisa, akaba agomba kuza kubana n'iyi kipe ya Nyamukandagira ayifasha kuba yagera mu matsinda, ikaba yagera kure hashoboka. Angel rero twari duhari kugira ngo tube twabagezaho amakuru menshi cyane mu ikipe ya Nyamukandagira, ariko ibanga ni subscribe. Andi makuru arazana uyu musore usanzwe akina nimero 6 mu ikipe ya Casablanca kuba yaza gufatanya n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Anariko Afande Deo nawe yemeza ko iyi kipe ya APR igiye kubaka ishaka abakinnyi b'abanyamahanga bagera kuri 4 ndetse n'abandi 3 beza b'abanyarwanda. Rero ku ikubitiro ikipe ya Nyamukandagira iri ku isoko gigura n'igurisha, ariko na Rayon Sport nayo ikaba iri ku isoko gigura n'igurisha, aho bivugwa ko umutoza Rotifi yamaze gusinya ariko akazatangirana n'ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa 8, dore ko ari hazabasoje amasezerano afitanye n'ikipe ya Mukura, akaba yazana n'ingingi za mwamba azikura mu ikipe ya Mukura zo kuza kumufasha, dore ko uyu mutoza Rotifi yagiriwe icyizere cyo ko yakwerekeza mu matsinda. Murakoze cyane rero, ibanga ni subscribe.